Moon Iban Batoyang Nan Submitted Protestant Hour and Ranwood Akayu Imanuya Tumal Kaping Kalangan Mulatak Sabulmatay Kaum Court Samatal Court Puiki Tuan Sapalma Kupur Sakan Kalangan Mesansal Remi Uri Ranwood Kita Sabulman Kitol Kikela Russell Katawan Tola Wi Tumal Sakaran Kaiponi Wow Kan Kupuran Katie Labalakan Tiang Kan Chorus and Win Pompe Pinyan Soto Wonki Katie Labalakan Mumuso Kan Nan Win Pompe the Learn Maslikan Pompe Bill Pusa Wawut Wonga Katie Labalakan Taken Opishilu Memianan Wayne Eversam Wonki Tun Pompe Unsak Sangat Penglap Lalawong Kabnamarangi Bill Toluluan Solankan Chorus Meperpatulikan Pompe Wat Sabil Matel Wasan Kawit Men Purang Kataman Kimkitail Tuan Sabun Men Kauno Court Limpak Lap Besan Salang Kutail Tun Sambao Rain Sabun Men Rayan Rosyo Jesus Christ Patakan Ranwood Main Ko Awiya Pataka Sambaliw Mepon Pusa Yang Kitail Nan Sabun Me Sindako Kayo Iradaw Di Sa Kayo Iraditut Riya Sa Silula Riya Sa Puno O Iban Patawan Watak Irabukat Pansan Salang Kitail Korusi Memasa ni Patak May Pusa Yang Kumailer Yalesan Ren Kaum Ariyat Tua Kaum Jesus Nipong Magatung Pangpanglapuan Loko-loko Pula Agat kita Pelawayo Kapingkalangan Kiyong Court Katin Piltukipasan Pelawa Masani Yay Waraymat May Kiyong Kumay Kumay Wiyamat Omni Kataman Pay Piltuwata Ni Kem Saglaan Konoto Agat kita Telanway niyo masani Telanway niwat Sabon man court inokap Mawiyaw kita rin tayo Anso Chorus Magmayal kinim May pangkin Chamataban kiniya Met wiwagim Anso Chorus Magmay pangkin Tungal Pilawa Lawawat O nimasang Telanway niwat May kaluki po ng kauno Lau dalakan Katin Sapato Yimat Sabal Matay Wasan Kawi O Iman Patuan Horlap Yu Magdagan Sabal Mat Karanwat Namasani Tamataman Po Christ Mayroon kang Bitaya Tamataman po Christ mayroon kang Bitaya Tuan ay patuan kawawa na pinmasan kasampol mayroon Awiya Totoo kasampol Totoo kan mayroon Tun miti panpasan Totoo kan mayroon Suta pan kisapot Tatokan mayroong pan mel. O kawawapan mayroong pan toto rin emanaman te iwi kalat orapan rano. Sabon matay wasan kawitang rano Kung Jesus mawiya patakot. Na born
Ukati when so was it Ukakala ka sa mga tayo memorin solan nan sila coach. Nan sa pulume masanan kawito. Masani ni pong makakin pangpanglapan loko-loko pula. Kat kita pelawayo, kaping kalangan kiyong coach, o katin pech kibesang pelawaw. Pelawaw, awiya, kilalew mapan walian kahalapan Christ. Kahalapan. Katin kat kita, pilanbasan, o karusya ang kakan ala kapaype. Piltuwaja, tamasan salang ni kahalapaw ni Yanso. Muitang kahalapaw wanola. En lokolok. En ala kanaman nagpentatok. Magsayin naman ang ay wiki wiyam mayroong wot ni Melen siya ka naman re kawala paluwara re kanti mayroong kila re tapag katsiyo di tanga-tanga wala wiki komyun ay mayroong wot ang gaklanan sambaw abil katin nasa ni kemsat na konoto. Kat kita telanway niyo, masani. Telanway mo, isa ko naman po tinaw ko. Nawiyaw kita rin dyan. Pambang koros na may bangkin, may rin sabat-sabat kanya. Main ko, in dyan Christ. Awiyat at tawagan mayroong ngayon, mayroong kasampal meron. Katin mayroong alam, Injan kerit when la puerta te pen kecai met anaka. Nan Exodus nan kali temeron. Tetapan labakan tip rinrai meni prokan kawang. Rai kan tatang ke man when kenuya chompen te parai. Niat jika sampai wajah niat nan pengen rain meni broken Israel kan nagkanuyata sa bungan mamor Israel bang kinewyang Israel sa Morocco laban mamutso kan kuiradan kinulian aramasakan makin kenta aray wiya sapung o chomki paral kan injan mana kan makin wiya kilalaban mayroong ananso Irawat tatok, wiki tuan kasandian coach, Rai meni trukan. Tatok wat Irai samorokan, nagdose, chompentid kawan. Aniyaso mag Christ keto, kasorela sa manuya pentatoko. Nagkagtor o katang buluko. Incha kritiyak, Kuanta tekan meluwatakan metipanakan. Israel kecilnya seni. Pueki mayroong mot lapatar. Kasoralar process. Te uya bentatok and mayroong manisis. Huwag tagyan mayroong enchant price na kultier kondo. Ranwat nan ponan kongi ngay ukot yang segeragi ay cuma sapungkan kauno ka tinawiya wikta anso karos mo samurokan nawiya pirisin nan pongan solan ukot man ko sabon matay wasan kawit awiyam kawit wasan kawit kasambal puweki kauno Christ ye ino ya pataka sampalot niyan so kan koros magtaypan ang
sabun na kamatipon kamor, kamatipon limpak, kamatipon kamurmur, ang chailan chana. Chailan katkiyan ka chail, kaparapor, na kauno ansyo koros, pan kasamul chail, ni ansyo magchay pan, pagi, kuburakalangan. Ni, wasa kimsak na masang kawito, ni ansyo koros, magkumpan sakan, kunat chumala bilawa, the show, the nim, the nanwano, at chailan kaluki yang dia cai seorang kan, tuan kesambal kan pola Christ. Puigi komuyo ay, tuan ay pan sapato, niya pan sapato, aban ka jen uya katik, aban ka jen katore, aramasakan, ni paliriya, mapungkan o masapungkan. Chalmangi, mapungkan kanyangi, nan sabun mauwi. Ami sabun kan pisikan nan dan pisini. Iwasan mo chailanan chailan kajin kukupur da kacawan mataw. Chailan kagan sarwali ha chail mamaw hansu. Shota memen mamangi. Shota memen mese. Awa kulok ran kesembung en sepado karyawan kau. Ayamat mereka kan pakita memotso wan paron kan an UCCP and Bombay o Kausaki masanan court om kecai nan awawat kalangan kauno o kauno kecin kasok kesabun memasan renewu pada wa man kecai.